استنبول جهلا پلاتفورما بناو نجات پرستی و نتپروری را ایدی بسه تفگرا لهمبر نجات پرستی یا اوروپای سازی مافی مروان و به ارگانیزاسیونا نور زارتوک سدو یکمین سالوگر کمکجی ارمنیان یین کجیان خوشدستانه هاتن بیرانین و بانگاوازی هفروبونه لدولت ترکیه هاته کرن. Bugün çok özürlüyüz, çok acılıyız aslında. ام ایرو گلک خمگینین جبر کو کمکجیا لسر ارمنیا یا هاتیه چکرین لترکیه هین ته انکار کرن سوچ لهوله هنه لبل سوچدار سوچا خوا قبول ناکن کمکجی لسر علوی سریانی ارمنی و کردان هاتیه چکرین سیاستا انکارا کمکجیه گلک رحمه دشینه سازین سویل لگارا حیدر پاشی استنبول جبو یین کد کمکجی سال 1915 ده جیانا خوش دستانه بین بیرانین هاتن گل هف. دو چالاکیا کلبر گارا حیدر پاشای ده پانکارتن وکی کمکجی نصب که لیبورین بخوزه جه گرتن. 24 نیسان 1915 ده کلگارا حیدر پاشای روشنبیرین ارمنی کجهلا دولت و تین گرتن و جوی گاری بر بناو آناتولیا دیشنین و تین کشتن. هنرمند بناو لمانستن بسترانن الهی ین ارمنی ین کد کمکجی ده هاتنه کشتن ببیرانی. ده بیرانین ده داخویانی به زمان ارمنی، انگلیسی و ترکی هاتا خوندن. پارسوانا مافی مروان ارن keskin de daxuyana Türkiye de got jiber ku biryarên komkujiya ve suçê nehatine darzandin suçê bevî rewşê hêl Türkiye domin. Soykırım sürüyor. Cezalandırılmayan suç işlenmeye devam eder. Keskin de daxuyana da balêkişan ser sal 1915 Ermeniyên kulgara Heyder Paşayê kom dikin û ku vê komkujiyê înkar dikin ev jî di daxuya kirin ku komkujî hê didome. Eren keskin da zanîn ku li Tirkiyeyê hê edalet ava nebûye. Heke komkujî neyê qebûl kirin peyva edaletê yê vala bimîne. Keskin di dawiya daxuyanî de bangawazî kir û got komkujiyê bi hemû encamên hiqûqî nas bikin û edaletê bi cih bînin. Benjamin Aptan ku ji delegasyona tevgera li hember nijadperestî ya Ewropayê li ser komkujî axivî û got dewletên ku komkujiyê înkar dikin pêşwaziya komkujiyê dikin. Benjamin Aptan ji dengê Amerîkayê re hestên xwe wiha nîzman. Em ji derevê Tirkiye hatine. Hatina meyavir gelle giring bûme. Tekoşîna me dijî înkarkirina komkujiya li ser Ermeniya hatî çêkirin. Çalakiyên me yên giring li Ewropa ji hene û em li Ewropa ji piştgiriyê didin mafên mirovan. Em li wir ji dijî netewperestiyê disekinin. û armanca me ew e ku ev komkujiya li ser Ermeniya hatî çêkirin li seranserê cîhanê bê qebûl kirin. Piştî çalakiya li ber gara Haydar Paşayê Sevak Balıkçı ku di 24 Nîsanan 2011 da li leşkerî hatibû kuştin li ser Goristanê hat bîranîn. Hêjayê gotinê ku komkujiya Ermeniyan li gelek welatên biyanî hatiye qebûl kirin. Di nava wan welatan de Brîtanya, Almanya û Rusya jî heye. Amerîka bi fermî vê komkujiyê qebûl nekiriye û gotiye feleketa mezin. Heya niha dewleta Tirkiyeyê vê komkujiyê înkar kiriye. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol.